Mangga manawi aya di Almas Wedding biasa ngabantos nyarengan sok Pak Mamad. Alhamdulillah abdi oge selaku MC keur Pak Dedi tos pasihan DP terus kantoran tacan setengahna deui alam Pak Mamad ge bakal alhamdulillah Ibu Ai Ibu Haji Popon mangga Ibu Nenen kapayun bari ngawur acis kada ulah suku udah kawin di atas di panggung di Sofi manawi tos tumping diantos di pelaminan Ibu Rama tos aya di pelaminan kangge ngawurkeun saweran aturan kaumpangannya sekali biasa nyarikan kursi di paling di pelaminan dijagi. Memandu jalannya saweran akan dipersilakan kepada guru kami kita di Sofi Haturku. Pak Haji, selamat awal Pak Haji. Iya Pak Haji Omod. Anjeunna selaku alumni Ajahno, anjeunna ngiringbina upah sangat Haji. Pilih cekat ngawur di luhur kami zaman sanesna pilih pada ngawur biasa dirinya we awurkeun kedah di panggung we ngiringbina putra guru urang alhamdulillah ayeuna aya jodohna aja teh abdi ngiringbina kadang teh ngajakan keweng aduh ya Allah barengan berjamaah sadaya manutna Gusti bungan sadilulungan ka petugas akan lebih keamanan pengersa di keresek pada UI pasihan jalan ka santri ka pasihan jalan heula pengersa di keresek pada UI pasihan jalan heula supados jalan kosong Pak Maman tugas heula jalan supados pengersa di keresek di Pak Haji, mana Pak Haji? Pak Haji. Aduh, donatur Pak Haji ya. Berlokasi di Cicawe. Alhamdulillah. Mana Pak Haji ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Moga-moga ieu Bapak Dio oge pengarsa di Ajahro ieu rezeki sing ganteng sedekah alhamdulillah Pak Haji ya atas ya Tuhan
Iya, hatur nuhun ini Sophie, barantos madua saweran. Masya Allah. Pak Haji, Alhamdulillah. Pak Haji juga sedekah. si Pak Haji sama Pak Dedi ya Allah. Pak Haji kapur panu. Alhamdulillah ya Pak Haji sedekah kamu suami Pak Haji, tadi mana PDP MC nya? Nah, Pak Haji, alhamdulillah, siapa Haji? Si Gana, kita makan MC. Pak Haji kapur panu ya. Ya Allah Pak Haji yo, Pak Haji Omon, aduh, aku Limbangan Timur, Limbangan Tengah Pak Hajinya. Salawat katanya. Oh iya, salawat. Salawat albumnya. Pak Haji suruh albumnya atau dia Pak Haji kayak di panggung Pak di aja. Kang Teteng orang tanya. Nah, ini juga salah satu entertainer temennya Teh Ema. Doanya buat Teh Ema. Semoga apa buat Teh Ema? Oke, buat Tema happy birthday. Happy birthday. Happy wedding. Happy wedding. Mudah-mudahan ini yang terakhir dan jangan yang terulang lagi ya. Amin, iya. Karena segitu bagi kita di PPT kita Iya, ini. oke. Selamat ulang tahun. Amin. Terima kasih ya. Ini seniornya make up nih. Buat doanya buat Teh Ema nih. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bu ya. Ini ya ada satu lagi nih. Masya Allah Bu Haji Dahlia nih makin cantik aja. Doanya buat Teh Ema. Doanya. Iya amin. Terima kasih ya. Ini satu lagi ya. Ini satu lagi MC yang mirip Pak Ridwan Kamil. Doanya buat Teh Ema semoga apa? Aduh, wilujeng kata Ema. Ya. Wedding barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum mafsuhain. Amin, ya rabbal alamin. Sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal Pokoknya alamin. makin sukses. Oke, terima kasih ya Kang ya. Yuk lanjut Kang.
pengantin akan kita tuntut yang kita harap menuju pelaminan diiringi dengan lagu spesial, lagu cinta bernuansakan selawat. Ada beberapa kata yang bisa disampaikan di sana. Tarik ke bawah, dua ke atas, tiga, ready, selamat hebat Tito yang telah bersanding dengan Santet Alidena Abidin. Semoga berjalan. Balonnya di bawah. Ya.